Yes, bakunzi bacu ba TV baramukije kuri mikoro muri kumwe na Jasmine Masamba mbigimo ya camera ni Alexon. Bwa mbere na mbere manze kubasaba gukanda subscribe na comment kugira ibintu bigume bimeze neza cyane. Muri aba boss bacu. N'umuzi turi kumwe n'umuririmbyi umwe mu baririmbye ko barakora neza cyane ni kuva mu ntara ya Ngozi. Ariko twebwe ntituzi yuko asanzwe akora akazi ke ku muziki hano mu gihugu cy'u Burundi. Mugabe icenzi cyoco n'umurundi reka matera mu kazi kuri Cyubahiro TV abanza baramutse. Yongera nabidondora ico ndababwiye cyoco afise indirimbo ikazi kandi iryoshe cyane. Ndakora mukije. Ya turabara mukije vraiment. Umeze neza? Yego tumeze neza. Hari abantu benshi bashaka kumenya akazi na kawe. Gisanzwe ndakazi. Wewe witwande? Nitwa Ishimwe Kenny, izina ry'akazi nitwa Kenny Wise. Kenny Wise. Kubera iki Kenny Wise? Kenny Wise en fait jena nongeyeho Wise ku mazina yanje y'amavuko ba. Kubera Wise je nkunda sagesse, nkunda ikintu bita just wisdom. Yeah. Usanzwe umuririmbyi kandi ndabona ko wambaye neza kandi waberewe. Cameraman ndashaka umwerekane hose. Wambaye shaneti zizimvye. Umuntu yo akubajije wambariye anga. Yes, abakunda amashaneti barayazi. Na shaneti nyambaye ngira ngo iraboneka iyi shaneti ni nouveau modèle ntago zirambagwa n'abastar benshi cyane. Gusa bivanye n'amahera vraiment ntago ihenze ni amafaranga y'iwacu ni ishika ku $60 donc en fait. Ishe wayiguze $60 ni arenga ibihumbi jana by'amarundi. Ashika ku bihumbi nka majana 2 guca cyangwa ijana na ibihumbi jana na 180 guca ugerageza 180 wambariye mu izosi. Yes. Hari abantu benshi bashabibaza indirimbo yawe witwa gute? Jason ngo ndayizi kuko nayumvirije je numvise iryoshe n'ikindi cyangyoheye wararimba indirimbo yahayagize Burundi ariko n'umusigende ku ndirimbo yawe. Ya naririmbye indirimbo nyinshi kandi mfise indirimbo nyinshi n'izindi ziracyari studio. Indirimbo ziriko zirabikora neza mu gihugu hagati no muri capitale Gitega canke ku Gatumbi Ngozi hose no ngaha ibujumbura kuko nyine mvuye no kuri Remati radio. Indirimbo ziriko zirabikora cyane ni Barundi Beza na indirimbo yitwa Surprise. Barundi Beza indirimbo naririmbye ku buguha yagize igihugu kwerekana ibyiza by'igihugu. Bona kangura abanyamahanga abarundi bari mu mahanga yuko boza mu gihugu cy'u Burundi bakubaka ku Burundi neza. Ubona mu Burundi abarundi bayakiriye gute iyo ndirimbo? Indirimbo abarundi barayikunda kandi icyo no kwifuza nyifuza yuko abadukuriye abatuyoboye kujya ndirimbo boyitegera bakayiheza support kugira indirimbo iravuzwa ahantu henshi ku maradio ya mpuza makungu donc ishaka kuvuga nko kuri radio RTNB iwacu donc indirimbo yumvikane cyane kubera ifise ubutumwa donc bugira appel ku barundi bari hanze n'abari mu gihugu hagati kubo bukwikebura bakamenya icyo bakorera igihugu bakareka kuza babisamaza. Okay. Hari abantu benshi bashabibaza agwaruka kwa kino gihe turumva basohora indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye bamwe ndetse bakavyita ngo ni bitera soni. Wewe abandi bari n'ibindi bakubwiye ati ugiye guhomba ku buryo uririmbye indirimbo hayagize igihugu. Oya umuririmbyi umubwira ngo ragiye guhomba yo bataza akazi k'umuziki. En fait akazi k'umuziki umuziki ni genre philosophie kandi umuziki abantu bawujamo gutandukanye. Je mu muziki nagiye maze kwiga ndazi icyo umuziki usobanura kuri jewe. Ngubu iyo ndirimbo donc kugira je ndayisohoye akaba ari iyo ndirimbo ya mbere nahereyeko. Ni ikintu cyangiyemo mbona nagize inspiration kuri ujya umuririmbyi w'iwacu yaririmbye hayagize Burundi yaririmbye irebo itonde hajya itwa ndamwibagiye akazina nimba wonye busa sinzi. Umuririmbyi yaririmbye irebo sanzwe ni donc en fait izi akazina kiwe karanci ari ku mukanya peut-être ndakibuka gusa hamumaze kumva umuririmbyi amaze kuririmba irebo indirimbo iranakundwa ndetse ngaha mu gihugu cy'u Burundi ubu nyasanzwe ari mu gihugu cyunze ubumwe za Amerika niyasanzwe kakorera akazi kiyo ku muziki niwe yatumye
uja kuririmba indirimbo yagize Burundi urajya muririmbyi ko ijya ndirimbo yiwe yaririmbye twadukira abana batoyi donc narayitegeye narayumvise ijya ndirimbo nkavuga vraiment uyu muntu ama inspiration yo gukunda igihugu cyane donc yatumye nanje niyumvamo yuko nanje byiza nokora ikintu nkandika indirimbo akaba ari indirimbo izovuga ihayagiza igihugu canje yerekana ibyiza by'igihugu canje ivuga ku gihugu canje yereka abarundi bahunze igihugu ineza yo gusubira mu gihugu no kugira kazoza donc uri mu gihugu urabona kugira fitire uri mu gihugu cyawe birashimisha cyane birashimisha sana donc apana kugira uri muri fitira kukaba uri hanze urabona hanze nta bintu byinshi ufise ko droit twagiye rero tukende kuri kapera kapera urazi buri muntu arikunda buri muntu arikunda je kapera no turiko turavuga ku ndirimbo barundi bwari umuntu ashobora kuririmba umurimbyi amurimbisha indirimbo kumvuye kugira ujye muntu aze kuyumviriza aze kumvira indirimbo yawe niyumve yuko bo baragushima mu matetium kuko hari n'abasani bagura indirimbo amazina akitwirwa yiwawe mu indirimbo atari bo bayiririmbye ni kuvuga hari umurundi ashobora kumva ijwi ryawe aho nyine hagaragara live apana bya bintu byo kuyumviriza kuri audio hariho abarimbyi benshi mubwiye ati nkubitira kapera ushumenga umwigije mu bindi bintu mugabo biri muri kimwe umuririmbyi cyangwa umufana wawe ashobora kumviriza afise ijwi ryiza ni fresh okay ça bon okay indirimbo je no reka kugenda na barundi beza witeze yuko hari umunyamahanga azova iburaya azoza gusukura kubaka no guteza imbere Uburundi n'abarundi na munyarwanda mukongomani mutanzania sumugande azoza gusukura kubaka no guteza imbere Uburundi n'abarundi indirimbo ngiyi irasohotse amasanamu yayo tuyitege ryari amasanamu yayo tuyiteze mu kwicenda kwera hari ibintu yari gusohokana n'indirimbo ariko hari ikintu cyagiye kiba bivanye na management wanje donc abantu bamfasha akaba ari we Ifmix Sounds mu producer akomeye cyane mu gisagara cya Ngozi akaba ari we akorera muri Victory Media kandi new studio yandeze mu muziki new studio ikora ibikorwa byanje byose presque gona hari nanje ngaruka nkibaza kandi n'abarundi bakibaza usanzwe uvuka Ingozi yes mvuka Ingozi kugasaka Ingozi kugasaka ni hamwe niyo ntara ifise abaririmbyi benshi kandi bagiye batandukanye ariko bakora neza bimeze gute ba Masterland ba Kiriko n'aba grand frère Masterland no mu grand frère ku myaka Masterland avuka donc nawe ni Ngozi avuka Ngozi hano hitwa kurubuye bo ndazi ni wabo peut-être uyo watanze kubera twari abafana dukira abapeti n'umufana wiwe yes dukira abapeti we avuka kurubuye je mvuka kugasaka biramaze gushika none mukicarana mukayaga na Masterland ati vuga bimeze uko namba horo umufana ubunye nawe usigaye uri umuririmbyi ushobora kuja kumushora muri studio yiwe yes aho hari kera ndumufana ariko muri imyaka ishize kuko na ubu nyine ngeruka guheza kuri kaminuza muri 2020 bakoze twakora ibiteramo byinshi cyane kuri Ngozi de stade Ngozi de abazi Ngozi barahazi twarahura n'abaririmbyi benshi cyane bakaba bari mu Double J Masterland Kiriko muvandimwe big up bro aho uri hose so na bafizo ba big fizo barashika bose tukaramukanya tukavugana donc tukaririmba hama tukababisa nk'aba grand frère bacu ariko muri iki gihe urabona level yagiye iduga bivanye no kuntu Imana yagiye dufasha ubu nyine turiko turareba uko kuntu twese toza turagenda mu kibanza kimwe hari impeta nabonye wambaye rimwe na rimwe je yanteye amadidane kubera ngaha mu Burundi ntimenyerewe iyo mpeta wayiguza ngahe yakorewe he
ya imete vraiment sino bivuga ko byinshi izina ririko rece risobanuriye yes izina risobanura Allahu Akbar ni ngira ngo abisilamu barabizi byinshi cyane imete yego imete ndayikunda sana kandi imete sino wabisha imete yavuye hanze yego imete yavuye hanze warakoreshejemo kugira oya imete ndazifise nyinshi gusa iyi ni ego isobanura ego aigle donc na gusa iyi niyo ni imete vraiment nkunda cyane yavuye hanze yavuye muri ma Saudi Arabia abantu barabizi donc ni mu gihe hariho ibintu ndoshobora kuvuga byinshi cyane en fait yikurikira yes gusa yuko abaririmbyi kenshi usanga bakunda kuba bafise ibintu bice bigiye bitandukanye no kuba babiziririza ubwabo kumva yuko kugira ibintu byabo bigende neza ndibaza yuko iyo onye iri mu bintu nyene bituma bikinga ibintu bya kugira bitembera neza oya ikintu gisobanura Imana niyo nkuru ikintu gisobanura ikintu gishira imbere Imana donc urumva kwa ni ikintu gigukingira cyane kweri ke baririmbye muri izo nzira bashatse kuvuga oya ariko tuba turi mu nzira dukora umuziki ariko tukawukora tuhaye Imana tuwushize mu maboko y'Imana kabariyo Allah ego kubera ko baririmbye bakunda kwambara impeta nyinshi amashaneti menshi biva kuki yes biravana impeta nyinshi zitera ubwiza donc impeta nyinshi ziravana na qualité y'umuririmbyi bya donc style ziwe hari abakunda kwambara impeta nyinshi kunyambaga ko ariko akakantu ntigakunda kuboneka ngaho gusa kutambajije akariko donc gafisana n'amabara menshi giye atandukanye ibyo biravana n'umuririmbyi abaririmbyi baratandukanye turatandukanye donc dufise amanivo dufise n'ukuntu tubayeho dufise n'ibyo dukunda dufise n'ibyo tudakunda donc yego nuko hariho n'uwahe muririmbyi woba wifuza gukorana nawe ngaha mu Burundi collab je nkunda Burundi mzee nkunda Burundi nanjye navuze umuririmbyi w'umurundi nkunda Burundi nshaka kuvuga yuko umuririmbyi nifuza gukorana nawe no muririmbyi wese akunda Burundi en fait umuririmbyi wese akunda igihugu indirimbo donc mvuze nkunda Burundi abakunzi b'indirimbo z'urukundo baraza kuvuga ngo urya mu type Kenny wise ko atavuga ku rukundo cyangwa cyenda afise indirimbo z'urukundo nyinshi kandi zigezweho kandi ziza gusa nkunda igihugu abaririmbyi bakunda igihugu kandi ni benshi cyane namaze kubavuga bamwe ego kandi ni benshi dufise na ama rencontre dufise donc dufise ama project tuzokorana nabo mu minsi y'iraza donc nkumuru kwezi kw'icenda dufise ibikorwa byinshi n'abaririmbyi bo nga benshi cyane en fait nka jewe hari umuririmbyi n'umugenzi cyane Mukombozi Mr Mukombozi yes n'umuririmbyi yitwa Iriko n'umugenzi n'abatipe bimuhira abo ni bumva ukwifuza kurana collab bimuhira bo oya abo donc n'abagenzi ni nk'abavandimwe ego bakina Double J bajya n'abaririmbyi na ba grand frère wacu bajya n'abantu dufise donc tuko turategura ukuntu tokorana nabo akazi kakagenda neza kubera twese dukeneye ikintu kimwe dushaka kuduza umuziki w'iwacu akiwacu ego hariho umuririmbyi usanga yaririmbye indirimbo imwe cyangwa zibiri akubwira ati jewe ngiye guteza imbere igihugu cy'u Burundi umenga Burundi bose uwari wese yobwiteza imbere wese icyo cyose akora avuga ati je ngiye guteza imbere igihugu cy'u Burundi rimwe na rimwe abaririmbyi iyo baririmbye indirimbo tukabona mu ngeso zigiye zitandukanye ariko abantu bakabifata gutandukanye umaze kuvuga ko uwa mbere amaze kuvuga ati nzoteza imbere igihugu cy'u Burundi nubona akavanza guteza imbere igihugu cy'u Burundi aho Burundi rero buzohava buba amashanyaraza kubuge n'ivyatsi bihinduka amatara en fait ikintu uvuze cyo kuvuga yuko buri muririmbyi amaze kuririmba indirimbo zibiri zitatu cyangwa imwe avuga ngo ngiye guteza imbere umuziki w'u Burundi ego birashoboka kandi birashoboka cyane kubera he ko mu nyuma tutababona ikibazo urazi buri kintu cyose yaba kw'ishure mu rugo ahantu hose hariho administration hariho ubuyobozi ikibazo nikiva ku muririmbyi urabona nk'indirimbo Barundi beza ni indirimbo mu gihugu nko mu gihugu cya Tanzania ijya ndirimbo abaririmbyi benshi bambwiye ngo mu gihugu cya Tanzania nari kuba mfise nk'imodoka
nahawe n'abantu bajeje kumviriza indirimbo zanditswe neza, indirimbo zaririmbwe neza, indirimbo zifise amajambo, zifise donc zifise ico zimariye igihugu. Nari kuba mfise ico donc ico maze muri aka kanya, nari kuba nzwi n'abantu batuyoboye. Yego. Rero uco usanga ikibazo aho kiri ku bantu, donc kiri ku buyobozi bw'iwacu mu mpande y'umuziki en fait. Cyangwa namwe abaririmbyi ntimuzi kungene mushobora kuja kurondera abo onyama bamushaka kumvuye kugira mu begere mu bumvisha ibikorwa byanyu mukaguma mubarira imihari mu gihe namwe mutabarondeye. Uzi ko bazi ikibazo, ubazi ibyo bibazo bibiri vraiment Imana iguhezagire. Urazi umuririmbyi nk'ubu nakubwiye mvuye kuri Rema FM, donc icyo nshaka kuvuga ni iki, mvuye kuri Rema FM mercredi nari kuri radio ivyizigiro ya y'Igitega. En fait ibyo byose umuririmbyi ntiyogenda ende n'amaguru ngo ngiye ku muyobozi runaka. Oya, umuririmbyi acisha ubutumwa bwiwe kuri ama social media ngo ngaha wavuze radio televiziyo yiwa nko kuri Cyubahiro TV. Umuririmbyi acisha ubutumwa ku ma radio ahantu humvirizwa cyane. Donc je namaze kugenda ku radio nkamara kuza nga kuri Cyubahiro TV, akazi kiwanje ngashira n'ibikorwa byanje ku ma social media ngo kuri YouTube, kuri Facebook, Instagram. Akazi kiwanje ku ruhande rw'iwanje mba narahejeje. Ikiba gisigaye ni bajya bajeje kumviriza gukurikirana, donc gukurikirana inkinamico sinzi ukuntu mu Kirundi gitomo sinzi ukuntu novuga gukurikirana, donc ibijanye na loisir, ibijanye na jeunesse, nibo bafise rero gutahura ujya muntu ujya muririmbyi ujya bimeze gute. Reka tumukurikirana, reka turaba akazi kiwe, bakagenda mu kazi kiwawe. Dufashe Tanzania tugafasha u Rwanda tugafata muri za Amerika hehe n'ahandi hose. Donc tugiye turaraba muri ibyo bihugu no muri Kenya n'ibihugu biteye imbere, natwe turateye imbere wanashaka. Ibihugu byindi biteye imbere nka twebwe usanga umuririmbyi asohoye indirimbo barayikurikirana bakawumviriza bakitegera bakavuga ijya ndirimbo irimo ubutumwa, irimo conseil, irimo donc ikintu cyo shobora guhindura jeunesse. Ujya muririmbyi reka tumuhamagara tumufashe. Bamfasha kugira nanje mfashe batoyi banje bagenzi biwanje, kuko je sinza kuba implica mu bintu bibi kandi je ata bintu bibi nkora. Gusa usanga maze kuyiririmba donc naratakaza umwanya mwinshi mu kuyandika, mu kuyiga, donc no mu kuyiririmba, mu kwitwara studio ntakaza no uburyo. Ariko maze gusohoka ni igihugu, ni ya generation yiwacu, ni ya societe yiwacu, donc ni akazoza kabana batoyi bacu, bakuru bacu nibiki n'abarundi bari hanze. Ariko ugasanga nta kintu, donc nta kintu gihabaye, donc na kuyikurikirana mu nzego, mu bantu babijeje, ugasanga ibintu bigenze nabi. Hariho abaririmbyi benshi b'Uburundi bakunda gusohora indirimbo badafise n'ivyemegwa bya bidingene je narica amahera, reka ndayishire kuri YouTube, hanyuma abantu plataje link. Ntimubona yuko iyi ndirimbo imaze guca hage mu buyobozi bw'iwanyu nyene muri amicale, niko shanze kuvuga yuko byoza gufasha ikintu kinini nya cyane kuruta ibindi byose musanzwe mwiyumvira? Urazi tuvugishije ukuri, ubuyobozi bw'iwacu bw'umuziki ni buturondera bushaka twe ariwe twe tubarondera. Umuririmbyi cyambere arangwa n'ikintu bita showbiz. Gutse umuririmbyi yamaze kwimenyekanisha, arazwi, aravuzwa ku ma radio, aravuzwa ku ma social media, Cyubahiro TV n'izindi nyinshi cyane. Donc ugasanga ubuyobozi bw'iwacu nabo buramubona ariko bugatuza bugaceceka. None uwo muririmbyi ni wagiye kugenda end kandi afise nawe ikintu yoshobora gukora, afise ikintu kimuranga cyitwa showbiz, atagiza
donc kuti kikuti ategeza kwihisha kwinyegeza kugira mu gihe aza kuboneka mu bafanzi biwe no mu bavandimwe azi kugaragara kwa kundi nyine byari bikeneye kwagaragara kwaboneka ugaca usanga bajya badukuriye bajya badutwara niba turaba ni duse n'abasozera akajambo kanyuma ni kihe kintu wahanura abajya barongoye amicale des musiciens? Donc icyo no hanura abarongoye amicale des musiciens amicale donc des musiciens anemo no hanura ikintu kimwe gusa nuko bomenya icyo baba bariko barakora nuko bomenya icyo bariko barakora no kuvuga akazi kabo ntago araba paparazi gusa diyo yaba ama TV online yaba ama radio locale ama radio nationale n'abantu bakwiye gukorana nayo cyane kubera iki kugira habaye nka talent isohoze ihavuye ivuye muri music ivuye muri ibintu bya game nka ibintu by'ibiki bya donc théâtre nk'ibyo bijya donc bakabimenya anemo donc rapidement donc ubutumwa bukabageraho vuba kare hataraca n'igihe bakaba bazi haje ikintu havuse ikintu bamaze gukimenya bonyine baca bamenya uko babigenza uko babitwaramo nimba bamuhamagara umaze guhamagara umuntu umaze kumwandikira turagukeneye nawe icyo afise gukora arakora ibishoboka byose aronka uburyo bwo kubageraho araza muravuga murayaga plutôt mukayaga mukakora igikenewe mugata akazi mukagateza imbere icyo nico novuga nico kibananira cyane bo baza bashaka ngo bamenyane n'ujya muri rimzi yamaze kwiteza imbere sana sigavuzwa kuri za BBC RFI akaba ari we wa telefona cyangwa gutyo ariko hajya umuziki tuba turiko umuziki w'iwacu akiwacu umuziki w'Uburundi tuba turiko turawusubiza inyuma kuko talent uravye muri Nigeria ubu nyine hari ama studio ajeje kuraba abana bafise ama talent mu makarti akabazana akabagira ibikenewe byose hama akagurisha talent z'ababana akazara arabahemba gukwezi cyangwa akabahemba kundwi cyangwa kusaha biravana nakazi ujya mu peti ujya mwana yoba ariko arakora biravana na talent yiwe reka ndagushimire cyane yego murakoze yes bakunzi ba Cyubahiro TV kuri mikoro muri kumwe na Jasmine Masamba Mbega ya kamera ni Alexon bana nyamukana subscribe na comment turabakunda cyane muri abo boss bacu